Kita pergi pada poin yang keempat. Poin keempat adalah beban kerja yang berlebihan. Saya tak tahulah kenapa bila saya sebut poin keempat ni dekat mana-mana office, jabatan kerajaan kan, sebut yang keempatnya kan, akan ramailah yang akan mengangguk. Saya tak tahu lah mengangguk tu yang tukang bagi kerja kat orang ataupun tukang ambil kerja orang. Saya tak tahu lah mana satu yang mengangguk tu. Cuma saya nak bagi tahu kepada yang memberi pekerjaan pada orang tu, kalaulah kadang-kadang terdesak, tak apalah. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa kita punya kerja mungkin selesai bila kita bagi kat orang. Tapi yang tak selesai adalah keberkatan dalam gaji yang kita dapat. Dan pesanan kepada yang ambil kerja orang ni. Ambil kerja orang ni ada dua keadaan. Ketahuilah tuan-tuan, tunjuk sangat pandai, sebenarnya itu langkah yang tak pandai. Tuan faham tak maksud saya? Tunjuk bijak sangat, sebenarnya tak bijak. Sebab kalau tunjuk bijak banyak sangat benda, apa jadi tuan-tuan? Ya, orang akan bagi kau banyak tanggungjawab lagi. Jadi tuan-tuan, tunjuk bijak banyak sangat pun tak bagus tuan-tuan. Biarlah kita bijak di gelanggang kita. Kita perform di kawasan kita. Jangan langkah kampung orang. Jangan kacau gelanggang orang. Bermainlah di gelanggang sendiri tuan-tuan. Uruskan tanggungjawab kita. Sebab kita seorang tuan-tuan, mana boleh nak buat kerja 3 orang punya kerja?